Ratehang, kunjani sisi? Kuhle kunjani? Ngiyaphila lana. Usibhalele ngantoni namhlanje? Isibhalele ukuthi ke kopa le nthuse ka bana be ke nang le bona. Ho bona etse ha ke ya sepetlele ngaka e bone ngwana le mong. Bana ba bona etse ha se ke lo pepa hore ba 6. Abantwana abayi-6? Ima ke nono, xa usiza abantwana abayi-6 ngexesha ubuxukuza ukhulelwe bewungabonakali abantwana abayi-6? Bengabonakali. Bebuya umntwana uyi-1? Yebo. Ima Ratehang, did you do i-scan kudokotela? Yes. Abona intse le ngwana le mong. Hayi Ratehang, what about i-weight yomntwana? Isisu besingakanani? Besingabonakali. Besinormal njengomuntu okhulula umntwana oyi-1 vele. So take us through the day ukhulelwa ke uteta wazitetela ne? Hayi ngahlinzwa. Wahlinzwa. Okay, so bethunana into le taba uhlinzwa. Ne ke sa kgone ho ipepela ho bonahala ho betere ke seo. So walunywa. And then ke ngoku abe sekubona bayihlinza because umntana uzokukhathala bayibasho kanjalo nesi. Ima ke nono. So ke ngoku xa sowutetile umntwana bakhipha umntwana oyi-1 xa sefumanisa khona abanye abaseleyo. Yebo. Ima Ratehang, baphila aba bantwana? Baphila bonke. So ke ngoku wena usibhalele into yobana sikuncedise entwenini? Ke lengoletse tjena hobane ke bona hore ha ke tlo kgona ho ba phedisa hobane ke na le matswele a mabedi. Bana ba hloka phepo e nepahetseng, ba hloka hore ba be le lebese, ba hloka hore ba be leng kganthi ba le tjena kaofela ha ba kgole. Okay, ukgolo yi-1? Kgolo yi-1. Ima ke the time usiya e-Home Affairs amabhampiri abakunika wona kosibhedlelanga ayesithini? Ne ke newe pampiri e le nngwe hobane ho no bone ngwana le mong. Uphi udokotela? Udokotela ene ke kopane le yena pele wa tloswa sepetleleng seno wa ya sepetleleng se seng ka be ke kopana le dokotela e nngwe ha ke lo pepa. So ke ngoku isibhedlela siyasikwazi ukukunceda? Asikwazi ukunginceda lesibhedlela. If I may be a bit personal, utata umntana uphi? Wabaleka wabona ukuthi angeke umthwalo ongaka. Wabona ukuthi hayi ngeke wadla phansi. So now abantwana abayi-6 urholela umntwana oyi-1. So kule grant eyi-1 uwondla abantwana abayi-6. So wena wabereka? Angibereki ngihleli nje nengane zami ngihleli. Oh Nkosi yami. Ima ke Ratehang, isimo sakho sithanda ukushubanyana kancane. So zeziphi ezinye izinto sowuzenzile? Uzamephi? Uyile ka-Home Affairs bathi no, we can't help you ngoba incwadi yasesibhedlela ithi nomntwana oyi-1. So abakwazi ukwenza next bona. Yebo, abakwazi ukuba ndile phaya ka-Home Affairs bangitshela ukuthi angeke siyenze le nto kuba incwadi yakho yasho ukuthi urholela umntwana oyi-1. Kodwa ngiyasho ngithi ngicela ukusiza ukuba ingane ezi andikwazi ukusikhulisa ngoba andinalo ibisi futhi. Ima ke ngoba ubuye kumncane abantwana behleli Ratehang? Behleli. Okay ke no, it's okay, but ukuthi nje my main concern is that if ubukhulelwe and then wahamba uya kugqirha uyoxokoza, kusuppose into yobana umntwana abonwe by ke somehow umntwana akabonwanga, it's okay, but bekusuppose ukuthi the time uphuma esibhedlela bakwenzela i-motivation whatever it is ngoba babona they will nest abantwana angithi bababona abantwana. But abakwazanga ngoba besithi udoctor udoctor uphi the time sophuma wena esibhedlela? Udoctor lebengihlangane naye kuqala lo bekutetisa ubekhona. So uthini yena mangaba uyabhala incwadi? Uyabhala incwadi athi ndihambe kuye ku-Home Affairs baza ngincedisa khona lapho ku-Home Affairs. Phaya ku-Home Affairs kwathiwa incwadi ibhaliwe ukuthi ingane iyi-1 ngoku
abakwazi ukwenza enye into bona Eh. ngoba it's more like wenza i-fraud. Akukho mhlawumbe la uke wazama khona andazi in terms of i-police station or what, awuzange uzuye khona? Hayi angizange. So decided uba uvele ubhalele lana ukuze sizokwazi thina ukukunceda. Okay, it's okay ke nono. Hayi ke guys, nani niyazivela ke into yobana uRadehang isimo sakhe sinjani. Uthi ke guys abantwana abayi-6 bonke and tatomntana wabaleka, and number 2 ngokufana awondle abantwana abayi-6 ngegrant yomntwana oyi-1. So guys, kuwena wonke umuntu ongakwazi ukusincedisa ke ekutheni ke ancede uRadehang akwazi ukwenza izitifiketi, because ingxaki isezitifiketini whereby kwazi baziphume because incwadi yasesibhedlela ithi umntwana uyi-1. So ke guys, ndiyacela nabangubani from i-government officials, from kwa-healthcare, from guys kwa-home affairs ongakwazi ukusincedisa asithinte ke kwezi numbers ezikhona lana kwele kwi-screen sakho njengagoku. That was it here for today kwi-Ignite podcast. Nawe ngento strange engaqhelekanga enzekala empilweni yakhe, you can just hit us kwezi ngcombolo ezivelileyo ke kwi-screen sakho.